The chimpo so tu lengai tu nan kut kanin tlai than ha thong ni kulali Vaupi ni kulani kwa Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan than tu Zaanlei tiang I kan hlat mi thong pang cheu khat ngai than ha use alwan chia April ni kulani li ni a Chin National Defence Force CNDF ni falam penga ka dau nak tu alo dingin Chin National Army CNA chu an thaitar ha SSC Ral Cup an umnak falam khua chu lak than dinga CNO CNDF ni kum cheu deng tim lam nak kan ngai changi atlam tlin lai zong kan zum cha a CNDF le Chim Brotherhood thaipi nak le lungtlin pi nak tel lowin ka dau nak nan tu alai lo tia CNDF ni CNA chu cha an kwat na CNA ni dau thlan nak nan tu anaka tainak mu shamu tia CNDF ni an chakwa ta chun an lang tar chi atuban tuk thiamin PDF zolen zong ni alwan chia April ni hlesari nia tedim penga ka dau nak tu alo dingin CNA chu rarin an pek na tedim khopi lak nak ding cha a zatuak somkwa timlam nak kan ngai e ka dau nak kan kalpi tika a her asia chun tangti dingin ahlan kanin theitar ko na lai ahlan kanin kan ma thaipi nak le chaimhai pi nak lowin tedim khopi chunga lu chua le chol chang nak a uma chun I tim lo ningin I ka nak achuak khomi asi cha a PDF zolen ni chuban tuk chol chang nak chu kan kham tia an thanbal chu kong hepetla in CNF CNA chimphun nak nol ngai tu salai that ni chun copy lak dingin ka do nak kalpi tim mi konga munram ngai tu CDF chheukhat ni kan munram chunga ka do nak nan tu kholo ti in cha in se bia in se an kan ti ton mi chu ngai chengai ase asina in ka do nak chu nga ok athalowi anma chan pek ok athat lo cha a kan si kho chungin ka do nak kan kalpi ko lai tia Chinland Information Center a achim SSC Ral Cup ni mindat peng vom thu khwa si in vanlong in bom an thak mi kong hepe tla in Chinland chawza le CNF CNA ni du lo lang tar nak chathan an chua sual nak ngei lo ram min ha chunga ru sang sual nak atua tu SSC hi valai chung ram na ni dan tat nak pek dingin le vom tu si in chu atharin dir asi than nak ha bom nak pe ding zong in CNF CNA ni nol nak an tua vom tu si in bom thak aton mi konga Chinlen chawza zong ni dulo nak fak pi in an lang tare atwar tun ha cha a bom nak zong kan pek lai tia thaitar nak an tua April ni kulaninga zansu milam priat songa SSC Ral tuk nak vanlong ni vom tu khwa si in chu vairuk song bom athake mizole si Indian 22 minung panga nun nak aliam pina minung somthum song hliam ma an pu tia thai ase SSC ni kan palet peng chunga vanlong in bom an thake tual chung mi pakhat nun nak aliam pina midang panhi hliam an pu tia thai ase nizan April ni kulen riat chun nu sumilam pakhat le cheu songa kan palet peng London khua a SSC ni vanlong in voini bom an thak bom ruanga hin kum samruk pariat song asimi tarpa pakhat ake abule ahliam ma afa cha a Zaanlei sumilam pathum lem ni somli panga songa anun nak aliam kum somli panga asimi nu pakhat le kum hleriat luk asimi nungak pakhat zong hliam an pu e kum somli panga tluk nu chu ahliam ma afak ngai tia tual chung mi pakhat ne achim bom ruanga hin si in pakhat siang in pakhat siang chachim tu umnak in panhi le in pali an rok di tia kan palet peng mizapi ukroi tu phuni an than London khua min ha chu khochunga umngam lowin ramlaka anjam na tia thei ase London khua hi khote in somthum fai song umnak khua ase SSC ni vanlong in bom an thak liawa tual chung hriam tlai phule SSC Ral Cup kar ka do nak a lo tia tual chung mi ni an chim yakhain ramkul chung chin mi tam ngai an umnak an peng soi chong khua chu SSC Ral Cup ni hriam ngan an ka ruanga in lo an ka nge an khwaning pi tluk akang tia an khopi ummi ni an chim alwan chia April ni kulanili thokin su chong khua pong SSC Ral Cup zaruk leng an umnak to hingtlang piuha sakhan chu yakhain Ral Cup AA ni an ka e SSC Ral Cup ni su chong khua leya hriam ngan an ka ruanga akhwaning pi ti tlukin akang nak he ase inzan hi song an kang tia an khopi ummi pakhat ni achim SSC Ral Cup le AA karka do nak afa ruanga su chong khua mi zasari leng chu ahim nak mun kolin anjam na tia an khopi ummi pakhat ni chun achim chap sham nol ngei lak kumthum leng chunga SSC Ral Cup ni sizung le sikhan zathum somli pathum an ro changtia NUG ni nizan April ni kulen riata an than
SSC World Cup ni sizung le si khan tim chiamam te in ka do nak an tu mi chu World Cup phung an buar asitia NUG le ni chun an than chupina UN Security Council bikhi anak le siam tlai phu ni zulding mi Geneva Convention hatlak nak chu SSC World Cup ni shamin an buar tia NUG le ni chun an langtar aliam chia thong ni kule khat February ni khat SSC World Cup ni shamin nol ngai nak an lak thokin ni hin tianga sizung le si khan talin ngandam nak he ape tlai mi in na a SSC World Cup ni voi thong khat le zathum leng ka do nak an tua ti in insecurity insight ni an lang tarve SSC World Cup ni ngandam nak le rian tuan mi zale pali chu shamin an than ha e minung zathum hleithum hliam an tuar ngandam nak le rian tuan tu chungin nun nak aliam min ha cha a adik mi lang tar dingin bekam nak kan tua tia NUG ni an than mia an lang tar Magweram ten miang peng sezung number 2 ponga SSC World Cup ni tlai shemin an tha mi nurse nu pakhat ruak kan mu tia cause of enemies GOE Revolution Force in Tuanvo ngai pakhat ni achim April ni kuleni sari nia SSC World Cup pol umhun an khwarnak miang peng sezung ponga nu pakhat athi kong tual chung mi ni an chim nu in cause of enemies GOE Revolution Force ni cheklat nak an tua e aruak chu taklong in an mu apong kama thilpuan zong an mu chupina sikhan zo nak bek pakhat chunga man thlak le sikhan izo tar nak chatlap te an mu kong cause of enemies ni an chim tha atong mi nu ruak chu tha te in an vui e an mu mi thil ri po chu fimin athi mi nu chung khar zong an pet lai na po peng phalangkang khua palik sakhanin nu atol mi SSC World Cup le palik pol chu wait po phuso thi khua le sezung number 2 le an phani ruak an thlot nak mun le SSC World Cup pol mun an khornak chu anai cha a ruak chu aran nak in an khang e an vui nu a tual chung riam tlai phu pol chu nu an tol tia khitit media ni atrial SSC Vice Chairman Suwin chu April kuleruk ni thokin nei birowa zung akai kho than chang tia World Cup le thong lak nak sampi ni an chim SSC Vice Chairman Suwin chu Munram kul ni chu Thanglei Division Headquarters chung drone bomb thak nak ruanga hliam arak pu e chansau ngai ai thop nuwa zung akai kho than chang tia thei ase Suwin chu nei birowa zung akai ko na in atu tianga SSC ton biru anaka atel ri lo e mizapi sin alang lo nak nikulen ruk ating chang SSC Vice Chairman Suwin chu alwanchia April nikwa in nisha a Molamang copy ni chu Thanglei Division Headquarters John Kadau nak ruanga hliam atuare thakhat deng a thlop nuwa zung akai kho than changtia khitit media ni antialve Kachin ramkul michina peng sinbo copy a ummi khala ya zale hlaili pakhat battalion headquarters chu KIA ni anlake battalion commander telin SSC World Cup tam ngai anthi kong KIA thonglak nak sampi ni anchim Michina peng sinbo kopi khala ya zasom li pakhat battalion headquarters chu alwanchia February ni shani thokin KIA ni anka na in chanjei mazat chung ani din hnuwa April thadong leya atharin anka thane nihin April nikulani kwa jing leya aning pi in anlak kho tia thei ase sinbo SSC World Cup sakhan chu nihin jing le similam pasari songa aning pi in anlake munram thenfel nak zong antua chol athi mi laka battalion commander zong anitel SSC World Cup athi mi antami KIA ni siam nam tam ngai an lak tia KIA thonglak nak sampi ni anchim KIA ni alwanchia march ni sari ni thokin kachin ramkul chunga ka dau nak an kalpi e SSC World Cup sakhan somsari leng an lak chang tia thei ase